aho mukora ibyo mushinzwe. Sheri uwambabariye kuko ukwarangwana. Sheri kuko bagiye kumfunga. Nakubwiye ngo tugomba kurikiza ubutabera. Sheri uwambabariye ndakwinginze. Uze ni wamfunga. Mutegereje iki? We madame. Imbere tugenda. Sheri uwambabariye. Gereza n'amapingu mu modoka tumutware. Yes sir. Aka ni kagakobwa. Agatsindagura mwenda umwe ntawe kajya gahindura. Icara hari. Yavuze icara hasi. Hasi. Namwe ni mwicara. Ubu nuri igiki cyatuma udutesha uko tungana gutya? None se habaye icyo afande? Mbwira. Uriya muntu mwamwishima wafatanyije nande? Uhuye muntu. Shut up! Wumvuga uramuzi. Umuntu arahari. Arahari ni ukuri. Ngo? No. Ndashaka kunyigisha. Afande, uno mukobwa ni umutekamutwe. Ntabwo twagumye hano twumva amateshwa yabo. Tugomba gukurikiza icyo amategeko ategeka. Ariko nyine narinje kubwira Uwera nyine ko twari turi Ciceka. n'ukuri twa. Ndavuze ngo ciceka. Kandi Fiona mwe mubajyana. Ariko afande twabibariye kumwe nawe. Sheri uko baramenye ko ayibura. Turarenga. Gusa ngo n'abaswari nk'abasazi. Bose mu biki bari. Ako barebe ko n'unyiciye TikTok. Ndo kuvuga ngo umusazi reba views mfite. Uri kuzibona? Ndabona bahatwitse, ndabona amafollowers bawe harimo na Gigi. Ariko baracyana ku cyo gisa neza. Cyane cyane nawe. Kibona ariko nyine nawe ntabwo ari icyawe bageza wowe. Ntabwo ari iki? Ari icyawe. Umva bibanze mubwire. None ngiye nurira mu kabo. Umva. Ngenda tuzamwicanye nawe. Ariko rumwihanduza cuba. Akanya asubira ko gusa afande ma. Afande safande iki? Bati mu gihugu gifite umutekano kandi Kigali bishye. Ahubwo nagiye ko mvuga kuri yawe ramukuye utabiri twacukiye bifite ipiso n'iki cyo gushyukura. Wese Wera wabonye bana na muzi n'umugore mugabo se ari Gigi wawe. Ari we na Fande, ari nawe ntawe ukiri na Gigi. Afande atsindiye Uwera ahubwo wagunze kuruta. Bishoboka man. Buri Gigi. Ntaga yawe meze imigozi muzika. Ntamanye menya Gigi ari umukobwa w'umugi. Kandi none warebye burya asaba. Gigi ni igikobwa cyiza cy'inzobe. Kiteneza abonye saba yikore. Gifite inzobe nziza kirekire. Urajya kuvuka vuga nawe kandi ukadafatika. Wowe ureshya kuri yose by'amaraso abarata meza ubonye iki. Mani kuba musa abana we ni kwa kundi muri ibyo ufata nyine ugafata ibyo wowe. Ni kwa kundi muri ibyo ufata ukica umugi. Taso n'iki se kukivuga neza ukitera. Uzongera ntawo mubona. Mani nzamubona mari cyane kobwa wowe bizi. Impamvu mvuga gutyo no kutaroga amazi ya nyayo. Impamvu ntacyo ariko nanjye nzi ko mutakiri kumwe isa twanabigura. Kamuhamagara urese kuri iki. N'icupa kurigura ari ikibazo. Kamanzi ko telefone itarimo mwana. Nakubwotse gafifi nkawe se abishakira abafande bro. Wapi man ntabwo Gigi yatinyuka kumbuka ko nta mukuru gutuye. Aranyumva byarotera ariko ajya kwibera mu apartment. Abona gatumucumbikira mwirabure byo kagira ngo narange ubuzima bwe bamarangira. Telefone ye nahero man. Uke cyari gisoni naracyashya ibintu byataje byo byabatse man. Telefone ye nahero man usubiga afite ikihe kibazo kuri.
Yes, coming. Fani. Aho neza. Karibu. Afandi. Yes. Mukomeza kwihangana. Ndabizi ko bitoroshye. Yeah. Uri mu nzu wenyine. Yeah. Naragenda amenyera. Nite se wowe akazi meze bite? Meze neza, n'akazi kameze neza. Ikirego tukigize kure, turimo kugikurikirana. Nyine bigeze he? Ntabwo muramenya uriya mugabo aherereye? Ku bijyanye n'amakuru baduhaye bari abakobwa, bigaragara cyo bafite ukuri. Byo bavuga ntabwo batandukiye, bose baratubwira ibintu byenda gusa kandi bihura. Urumva ku bijyanye n'uriya mugabo bakeka ko bishe, batubwiye ko Uwera yageze mu rugo agasanga uriya mugabo ashaka gufata mama we ku ngufu. Nawe umugabo amaze kubona ko Uwera yamubonye ari nabwo yamwirukankanaga. Ya numva iyo story umugore wanjye yabimbwiyeho, ahubwo ngiye ikintu ushaka kumenya, mwari bwabone ibizibiti bigaragaza ko uwo mugabo yaba ariho? Ibyo nakubwiraga. Aho ngaho rero niho hazimo kwese Chantal aje gutabara Uwera. Karibwa yamukwitaga ikintu mu mutwe agahita agwera. Kubera ubwoba n'igihunga no kudasobanukirwa bagize, ngo baramukurubanye bamunaga mu kinogo cyari hafi aho. Gusa Uribu yiri iwabo mu cyaro arimo kutubwira yuko nta murambo nta n'amagufwa basanzemo aho ngaho. Ibigaragara cyo Chantal ashobora kuba afite ukuri. Uriya mugabo ashobora kuba ariho. Yeah, we never know. Birashoboka ariko nyine komeza tugakurikirana. Gusa ikintu bisabira nuko bino bintu uko ushoboye mu buryo aya makuru yose atazagera kuri wa mugore wanjye wa mbere n'ibitaga iki, kuko n'ubu tuvugana ahangaha haramutse amenye ko ndi muri iyi nzu njyenyine yazaje n'ibyo byose akaza agaparika. Ariko gusa si unyurutse we bite bya Gigi ameze ati abahe. Baza nanjye nkubaze nyine aho muyerukira mperuka hararanye n'akantu k'agasore kari aho. Kuva icyo gihe ntabwo ndongera kumubona, tukivugana no kuri telefone. So ntabwo nzi amakuru. Musanze ngaramye ahangaha njya mu cyumba nasinzira nkarota umugore wanjye. Ese ntabwo ntuje. Birumvikana. Ariko turabikurikirana. Amahirwe ahari menshi nuko 89% Uwera ashobora gufungura. Okay. Bakoze cyane ko tegereza. Sawa Fandi, nkomeza akazi. Sawa. Hagarara. Hello? Yes, sir. What? Arabonetse se? Ngo mbarekure? Asante Fandi. Umva. Umuntu bikekwa ko mwishe. Ngo arabonetse. Umwana ushimwe uhimbazwe. Urakoze kumva isengesho ryacu.
icyubahiro mana. Mana ushimwe uhimbazwe. Urakoze n'ukuri ko rutambabonetse. Yo! Amashimwe ni ayawe. Se kuri kundeba gutya. Uri kumva ntacyo gushima Imana ufite? Shima Imana se nshima Imana ibiki? Reba kuntu umusebeje imbere y'umugabo wanjye ngo ndumwicanye. Shima Imana wowe ufite ibyo shima. Ubu se ndasubira mubwira ngo iki? Ubu ndasubira mubwira umugabo wanjye iki? Yego. Narakubwiraga ko ndi umwere nta muntu nishe, ubu se ntagabonetse. Baba we mwere we. Ariko se we kuko niwe ukomeje guhinduka gutya. Umunsi ku wundi urahinduka. Erega ndi Chantal mwaturukanye mu cyaro. Ibyo se biranyubakira. Ureba kuntu musize munsenyeye. Nashaka uri Chantal inshuro igihumbi. Tugusenye se ubwo rwari rurihora. Rutabose ntabwo mwambishye ko nishe umuntu ntica. Ako se ubwo ukunyihinduka bizakumarira iki? Hakura umwana mubi bigeze. Chantal mbabarira cyane. Byo nta kinyeneye kubyumva. Ubu se ndasubira mu rugo mvuga ngo iki? Cyakora. Erega n'umugabo wawe arabizi. Yaba atabizi tukaba twarajyanye. Ugiye kuncunaguza? Oya ntago ari ukugucunaguza. Mve mbere rero genda. Ariko pe ntago nari nzi ko abana b'abantu bahinduka gutya. Siko uhinduka kurusha ikirere we. Nicyo ujya kubona ukabona imvura iraguye, ukabona izuba riraba utazi uko bimeze. Mana yanjye. Cyakora pe. Chantal wafashe inzira ukajya iwanyu. Uri inyana y'imbwa nta kindi nabona. Okay, nta kindi.